toi whaatalo whātu I lau whaafonga ngali nei tai au, o si mai lau whaafonga Talafola Radio Samoa. O le toe ti poti mai au Australia o tangata Kiwi ona o whainga whaasoli tū la fono, wā tili alu ai I luma, le ami o leanga. O le alu I lunga o kengi I tutono ni usila ma whainga whaasoli tū la fono, e wheso ta ilia ma le au ti poti mai au Australia. Saunoanga nei al tamai tai pale mia Jacinda Ardern wa whaaleo ai lona finangalo o le le o le system o lo iai nei. O le toe ti poti mai o tangata Kiwi wa levo nau mau I Australia ona o whainga whaasoli tū la fono. O se system ua te lelo na afianga le nofo vale leo ni usila ma Australia. I whaamaunga talo mai le lua afe sulima, silia ma le lua afe le au ti poti, ma e silia ma le afa o le nei au whainga, wa toe mō lia ona o whainga whaasoli tū la fono. I lona au whainga pe ona ripotia le News Hub, e o antu le iwa fe molianga o le wha o lima, o so whaia whale o ainga, ma whainga tau fe usua inga le manuia ia awhiai whanau, e se mai aile siria ma le lua fe o whainga wha pio pio e au whiai ma le ngaoi. Tali tonu tamai tai pale mi efe so ta ile whai unga o whaia au se talia le au ti ipoti, ma le alu I lunga o le wha tupula I o kengi I tutonu o le atunu. Tua ia e nisi le malo wha apea, e le o lava le a apa mai o le malo I polkalame e toe fuata I nai le ola o I lato nei. O le aso tofi o le vai aso nei, o le a amata wha amalo si ai, le ta tau o na wha o ngā o le mask e tangata au kilani. O le ua wha amaunia mai le kapeneta le alo I o le nei suinga, mo le pui pui o au kilani, pe a whai malanga I vaalele, wha ape ai mwhi malanga inga mo tangata lau tele po public transport. Sau no ultimate type pale mia Jacinda Ardern, o lo wa ai fo I le malo I le ono lau ngata si ai o ni usila atoa, e wha amalo sia le wha o ngā masks I se taimi e le o mautinoa. E le o sui ai al wha asilsilanga le nei alert levels matapu o iai nei au kilani mani usila atoa, I pui pui ngol koviti. O suinga nei mask e le o a awhiai pa se feo a I wha o ngai ta avale lai tia pe I Uber ma taxis, pe ta e lo o wha amalo sia I ave ta avale. E le o wha amalo sia fo I whana wā onga, o lo o wha o ngā ina pasi po o isi tu a inga ta avale a onga. O lo o langolango ina le pule nua au kilani, Phil Koff le swinga o sau nei, ma ua whautua I nai tangata ina ia usita ia ma wha o ngā tali fonga. O le leo sita ia au kilani o wha atonunga ma swinga o au mai nei, e ono mōli ai le tu la fono, ma o wha asalanga o le a wha ilo mai, pe a mai atu wha atasia. O le swinga le nei alo ia mai le tuitasi le minute tali tu lai sfululua o le pōa tai au. E fōlinga mai e leo a ngai I se tūlanga le leifeu tana inga le pūlenga St. John ma ona tangata whai ngā luenga. O le ufa ilo mai, o le aso lulu ma le aso toona e o le vai aso fou, o le ato e solo te e tangata whai ngā luenga St. John, au fiai mai lato e whiwa I ambulance. Whaamaunia mai se tasi uni o lo tū mo isi tangata whai ngā luenga, First Union, e le o fia mi noi le pōlenga I malienga tustusia o fo latu ia I le mai o le solo te e tāluai. O nei tangata whai ngā luenga, wa le fia I le lesa vali o le pūlenga I si itanga o tutongi na io ina tausanga o mawai. Le o tali mai le pūlenga, taunga tātele ma ua lea ngā whatia nei. Se pepo whamtalanga ma le mtanga luenga le soifo malo loina, o le a iei se wheso soani le malo mo St. John, peita ai e le o mautinoa pe fia, ai o a fo I tuunga. Mai le sui polesili o St. John, Sue Steen, I lungo le tio o New Zealand, o lo o wha a wau pea whiutuna inga mai uni e to tolu o lo tutu mo le au whai ngā luenga. O solo te o fōfua mo le vai aso fōu, e ta I luas fulfai tū la le umi. E tā ua tele le whaanatinati o New Zealand, ini ana malienga ma Ausitalia tu sa o loto. Saunoanga lea pale mia Jacinda Ardern ina ua toe sa waitala o lea utoe maua isi cases fo I saute o Ausitalia. Lea whaamau niel to o tolu I le aso sa, ai o mai le taimi tu whaatasi ei talo le tai au, ua whanga I lunga le sfulfitu. O ni cases na vave ona lapata ia ma toi tāpuni ma Adelaide, ai o isi stete ua le mautonu. A o ngā lulu e la le vaenga le soifo malolo ina New Zealand e sa ili, be a whaafefeo na whaiase afu le vau New Zealand ma Ausitalia tu sa o loto le ise whaanofo esea. Sau no Jacinda, I lana ia wa ai, ma ua lunga tele leo no lamati ai o New Zealand. O le toi manu ane o nei cases wa atili mausa li ai malfina ngalo Jacinda, I le ta tauna whaanatinati o New Zealand e whaiase afu sa o loto
loto o fe malanga inga ma Ausitalia. Ma sino se tema, le whaato atatala i le avanoa mo tanta kiwi se ulufale New South Wales ma territory mātua Ausitalia e au noa mal whaano fo isea, peitai e le o mawhai ona tu atu New Zealand le sa olotonga ia i lato whai malanga mai Ausitalia e au noa mal whaano fo isea. Talamulumulu taiao wa whaato esala District Health Board, DHB, i le leo na vaai o se ngase na tau fia ona o lona mental health. Le ngase o se tamai le vaole ono sfuluanga i lunga le matua o lona soifua, tau fia i motonga fitinga ma e whaapea, tolu i tu lai le i asiai na tau mawhai ai loa pule lo naola, wha so mulimuliane ai maliu. Tala le teo New Zealand maua al komisino le mental health Kevin Allen le whaatamala tele o le DHB i le vaaingo le ua maliu e le ngata sa tatau ona whaamauti noa le saunga le mo le potu na tau fiai ia awai na i eise ava noa e mawhai ona tau mawhai e pule lo naola ai whaapea ai ma le sa tatau ona si itia le vaainga le taimi na tingai nai. I le lape ai o nei tu i le sila le komisina, ua ia whaatala sangai le DHB wa te tauna wa ai sa lato escalation policy, ma le wha le leo leo te lengo le au nanga e au fiai le leo fe sota inga le vauta ta whainga luenga. Fautuaina fo il komisina, te tau le DHB ona whaato ese i le ainga o le ua maliu. Talanala Radio Samoa, manuia le nei asalua.